whakatala whātu le nei fo ia so fau mai Samoa, ai o le tautua lau Samoa Entertainment TV, le malu o whaafonga mai New Zealand, au se talia mo whelapa lo langi o le ema wa mai e tātou whaasalaunga, i alo maia o le tautua le nei, whai pea a lau Samoa Entertainment TV. Ele o se tula fono fau le Samoa Healthcare Scheme, e au fia le Medicare ma le Medi Insurance, e pe on whaeloa whaalawa i tele mai nei, le taitai fono le fono whaatono le nupi wha, le sunga pali i moala. O le suto na italwai fito te se mai tu le loto e mulivai, na whaalawa i tele ile ati na el nupi whai upolu nei ma wha solo tua i savai, le whaalawi loa ile whai ungol vai so nei sulfitu, ile a pita o pisanga i sa le longa. Pai tai alfa manuianga mo tangata nu o Samoa mo lantou soifo maloloina. Ai mai se ole au fai sao fanga e pe on whaelo le sunga pali. Ele aile ai lava se isi tu peto e wha popo peto e se Amari Company fai ngā ruenga. Ole a wha o ngā lava le 10% lo o latou tutongi le taiminei. Wha o popo ile se 10% le tangata fai ngā ruenga. Mo le Samoa Healthcare Scheme. Wata otol tu la fono na pasia mai lu o lima peita i ele i whaatinoa. Ele whai ngā malo le nā vai tau. Mai o se wha manuianga ai o se wha mama awenga fo i tangata nuu. Pe a pasia ka penetal whaatinoa le Samoa Healthcare Scheme. Wa ele tu la fono mai le ai se toe wha o poponga o se nupi wha contribution e whaatinoa ele me tā upul nei. O le a wha o ngā pea le tūlanga o iai auto safanga se fulu pasene fa popo e mal se fulu pasene ale tangata ona le ngā luenga o lo o wai ai to tonu i auto safanga le au fai safanga e fatino ai le mita upul nei lona lua o ai na pasia le tula fono nei o le Samoa National Provident Fund Healthcare o ai o le tali o le fai ngā malo lea ua mawai atu nei. Lea ngai se tau o na whaasau. O lea foi e fōlinga ua una ia mai ai, matua ina ai le whainga malo, e lea ai. O le tūla whono na whausia i le lua fe male lima. O na whapea lea o na sainia, e lea o mamalu o le malo, i lea so lua se fulu lua o aperila, lua afe male lima. Samoa National Provident Fund Healthcare. Ore na pasia ele whainga malo o matu nei. Lua se fulu tau sanga, wa avea i matula fono, le ai ma se ngā luenga na whaia iai. O le teimi a o vea iau ma ofisa sili, na pasia ele tula fono le i le lua afe ma le lima. Sa inia ele au le malo, i le aso lua se fulu lua a perila, lua afe ma le lina. O lea la ua tūlai mai le whainga malo fō. O manatu ua tatau o na whaatino mo le manuia o tangata nuu o Samoa ele ngata ele au whai sao whanga le nupi wha. Ai whaapea foi tangata nuu o Samoa o loo lala i nei ma le whaalolo lava. Manatu o le whaatatianga o le nei me taupu. O lea ua tatia le tāpenanga le nei komiti le lipoti mo le whaatinoina. O loo ua ta pena matugina atu ilumo le kapineta. O le vaenga muli o se tula fono maseati nae. O le faatala noa ina e loutou mamalu u hafifio mai. Lea sa bala aulia malawa tangata. E hafifio mai matala mai au. E faafofonga ile nei ati nae taua. O le afa ati noina. Uilea na ua ufayata. E ele fa moe e lon salo ia ele masina o makti de lua felua lima al fatino ina o le tula fono ia o lo fatali ile fa mauninga le kabineta o le tatou fatala noanga o se vaenga o le process ni etape nai uma le lipoti ia matu inatu lo le kabineta o le tala le nai winga ile tatou tula fono wa yele tula fono mai le ai se toe fa o poponga o se nupi fa contribution e fa atino ai le meta upul nei o le a fa nga pea le tulanga o iai auto safanga se fulu pasene fa popo e mal se fulu pasene ale tangata e ona le ngā luenga a fa pupu atu la ngai se tau a o le forasanga ale konsali
e te tau no to sila fia ia te tonu o le tulafono lea vaenga sfulu tolu ma le vaenga sfulu fa o le tulafono o le nupi fa o lo iai le tau pule nei e lua mo te unga tupe taua o le afaatino ai le tau pule nei o lo i te tonu o le tulafono mua Medisave lona lua made insure lewe tono tulafono wa uma ona faatino ina pe ona iai le lua fe malima Medisave ona le Medisave o lau tupe lea e tutongi mai i le ta ilua vai aso se fulu pasene lau sao fanga se fulu pasene ia le tangata fai e ona le ngaluenga o le a vai ina i te unga tupe ia e lua o le Medisave e tu iai le fitu pasene o lau saufanga ma le fitu pasene o le saufanga mai lau employer o le ona ngā luenga o na alu ai leo le sulfa pasene le ai whaanga ioia ia tau no ngā tupe ma whaamanuianga ma mea uma ai o lesi vaenga o le lua sulfa pasene lea e au mai vai aso uma po lua vai aso tongi ai e tolu pasene o lo i tonu o le tulafono e au mai i lau saufanga lea ua iai e le toi whapopoina ma le tolu pasene e au mai e le tangata e ona le ngā luenga ona maua leo leono pasene maua so wanoa e te tila sila ai i le tulafono lea o te tala noa atu ai vaenga se fulu tolu vaenga se fulu fa o le tulafono le nupi fa e na pasia le luafa ma le lima o le Medisave la ma lau retirement account e pule ai lawe e le pule ai ia le matau pule nei tātou tana no ai a o te tonu o lau Medisave le ave i ai le tolu pasene ma le si tolu pasene o le ato e sea mai ai lau premium mo le whaamanuianga o le la tātou tana no ai se temi na sao noa le konsale na whaamalamalama le mea uma pe fia le premium o le a fo le tulanga o le ai o le au fai saufanga le o utala no atuai e a fia ai e o i le to tolu dependence po e lalo o saufanao o le fai saufanga o dio walo o dio matua i to tolu o le whaamanuianga i lalo le mata upulea e whaapa umai ai i lalo le premium lea o le awhaatino ai le tonga whitinga whaasoi fua maloloina e pei o na iai o lea wau tala no atu le vaenga wha malamalama le konsale mea umaia ai au ina o tau sila fia o le Medisure oi o le simatau a whai dividends ma mea masani a ale lupi whaamanuianga e maua lava lau dividend e maua i lau tupele te le si account or retirement account paatasi ai ma le account le ta o le Medisave le to ese mai ai le tolu popo le tolu pesene e maua fo i whaamanuianga e le whapea o le ato la vai una le maua leo whaamanuianga masani o le Medisave le to ese mai ai le tupe se taimi ona sao no le konsale e fia ya o Medisure o le au telenga malava o premiums ale au fai sao fanga o le atu i lalo le Medisure e whaatino ai le tātou whaamoe nei o le nā malamalama pe o ina tuiana atu le konsale le whainga ma le whaangaina o le Medisure Medisure sila i te tonu o le tulafono mo lo tō malamalama atiri ona sauloa lea i te tonu o le fausia
committee o le aiese committee whaapitoa I lalo o le nupi wha la tote e tofia le kabineta pe a mae o na whaile whaaiunga le kabineta la tote whaangai o ieina le nei whaamoe moe o le tatou medical o healthcare scheme ma o le asuia fo le whaamoe moe le ngō le nei whaamoe moe o le atinai o le Samoa healthcare scheme e ui o lo whao ngale tula fono le nupi wha ai a ngai le lumanai o na iai leo se fuafua ngai wha se ele nei atinai I lalo o se authority o se organization e wha atino ai le nei wha moe moe o le nā o le ngai na le lumanai mo le teimi nei e wha ngale tula fono ale nupi wha e whangai o iai. O ai e whatupea le vaenga tele o le nei wha moe moe. Lea ua umana o whamatalat, e o i ese whamatalanga al konsale I le tupe e sau I fitonu I o tō premium e fia fo. O lesi whala pitonga ua uma o na tu o te tonu o le lipoti le nei committee ina I tu iatu le kabineta. Whaongai ai male Accident Compensation Corporation, ACC. Te le se vaenga o lea ua whautu aina ai e kabineta. Ina ia suia le tula fono ale ACC. Ia ona mai e le si vaenga tele whai tau miliona I tau sanga uma. Efesos 1. I le whainga o tonga fitinga ia tau te entitled ai. O lesi wala tonga e se mare nupi wha. Ia mare malo. Nupi wha, ACC, mare malo. Molo tau sau. O le tau sau e sau I tonu. E me se lau whai sau whanga. Wha manino uma anana wha. Ila atu molo tau sila fia a sau no ia le konsale. Ia ona mala malama le lea. O lona winga o le a whaatinoina ai le wha moe moe. O isi o le tātou atunu e le whai sāwhanga ai maua foi le awa noa e o mai ai tonu awa e whai ngofie e lai titi le premium a le a whai ai tongo fitinga mo le soifua maloloina o vaenga nei e tolu o le a fia I le tonga fitinga whaafo mai pe a mana mia mua a susu e vai le fo mai private doctor nei ai le sunga ia chong Adam e valus kupasene e totongi ele scheme. Inisio tala ua sempine nei le manu Samoa fitu o Oceania I le umane o le la ta'alonga mawhiti I le sulfitu sfululua. Le mata ina o le ta'alonga lea I le tuli mainga e fiti o le manu Samoa mai le afa mua o le ta'alonga I le itau ai fiti. Ai lima le manu Samoa. Beita iyo o ane le afa lona lua I lea I lava se ai o fiti. Ai ua se fululua le manu Samoa matoe tuli mai I lava I fiti minu te mulimuli. Ma mawaila na fitu, ma whaapopo ai le taimi skoa ai le manu Samoa. Ma mausali ai lana siampino luo wha mo tātou I tūlangi. I le awali, ai o tamai tai, na manu malo ai fite sulfa I le lima, ale manu sina. I le awali I wa maua le awanoa e tonga, I le Oceania ina wa manu malo le la ta'alonga matuvalu. Lua wha al sruiva e peo na li putia e PJ telefoni lima o le Samoa Global. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le nei fo iaso whapopunga le aso atai au mantua le Wendy's Design mo so la e pe au o mai Samoa.